Saya Fakrul Abdul Ghani, Saya Yusri. Saya Neti Hezrina binti Abdul Malik, selaku CEO PKNS Real Estate. General Manager daripada PRAC, PKNS Real Estate Sdn Bhd. Senior General Manager from PKNS Real Estate. Polres telah membuat pengisian yang sangat baik. Aktiviti yang telah dilakukan capai objektif dia. Dari segi pengisian Aero punya tour, dia punya antipati dia sangat mendepati kepada apa yang kita harapkan lah. And then of course say thanks to Polres because ini adalah kali ketiga kita bersama dengan Polres. Pertama dekat Cerating, second dekat Melaka, and this round is in Pulau Bangkok. So I thank Polres for a magnificent event that's been organised. Dan kepada Coach Hairul, it has been a pleasure working with all of you guys. And then just hope that the takeaway from this event, kita akan be able to create satu team yang sangat mantap di PKNS Real Estate. Apparently pada mulanya it's quite skeptical to the management lah, obviously because this is gonna be the third time kita dengan ProRef. But we managed to close the deal together, and here we are. The journey for the past 3 days, it's very amazing sebenarnya. Ada daripada yang kalau kita comparekan yang ketiga-tiga kita dah lalui together dengan ProRef in 2015 as well in 2018, it's a little bit different because of the spiritual. The spiritual yang diterapkan lebih kepada emotional, dalaman. That makes a lot of difference lah. And then dari segi game, that's a normal modul yang biasa kita lalui before, and some of it ada yang baru dan ada yang modified from the previous one. But overall penyampaian, I believe that after pandemic there's gonna be a good evolution dalam teknik ataupun approach by the ProRef, especially Encik Airol yang melibatkan juga contoh-contoh yang very boleh sampai ke hati lah. Alhamdulillah. So I hope that whatever yang been delivered via him daripada Allah juga dapat sampai ke hati-hati warga PRAC, dan ianya akan lebih menguatkan kami untuk melalui cabaran-cabaran yang akan datang. Komen saya berkenaan dengan program kita jalani selama 3 hari 2 malam ni, saya bagi 5 bintang lah. Penyampaian oleh Presi dan juga oleh terutamanya Tuan Hairul memberi kesan yang amat mendalam lah kepada saya sendiri dan juga staf-staf PRAC secara keseluruhan je lah. Saya ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih banyak-banyak atas apa yang telah di 3 hari 2 malam.